Good morning, good morning. Via Yesu, amene. Fatalo fatu, le swafa man malo Yesu keriso, le neitai au. Fafitai le atua molona mana. Lona fa malo longa. Watato mawa ile ne hava no tato te fatasia Jerusalema. Amene. Oh God. God is good all the time. Amen. Are we ready to start this conference? Hallelujah. Tato maile fai unga le tausanga. Tato te mana tuai mele le wa faya Yesu mo tato. As we come to the end of this year, at the setting of the sun, the rising of the sun, we will praise his name. Amen. So as we go into this new year, we go and thanking God for feta Yesu analeai oitama. All the glory belongs to you, Father.
Hallelujah. Many of us start to party there too late out. How precious is when the presence of the Lord fall upon His people. Mai o se mea matua mana ia le whaunga e pa uwai I lunga le whanau o le tua. Tatu sauni le tāo e tāpua I le ou le vi inga ma le mana. O le ou le ka le si o le ouina I tātou o le tua mamana. How precious it is when brothers, when the family of God has come together. Mai se mea matua mana ia e o mai whaatasi o uso. Mai whaapea atu, brother, I love you. Come and worship God with me. O le whaunga wha le uso. Whauta o le mea motua le lei ma le matango fie lava. Pe a no nofo whaatasi uso. O tusa ma le sua o le lei lunga o le ulu. O ta feifo le ava. O le ava arona na ta feifo le ua o na ofu. E tusa ma le sau yeremoni. O te tovi fo I lunga o maungo siona. A wana polo a I ova I o iai lana whaamanuia. O le ola lea e whaababau. O le ola e whaababau lea iai tātou. Pe a whai tātou te loa no nofo whaatasi ma te tū whaatasi I luma o le atua. Tātou te le whaatali I veola e whaababau ina wa uma le ola le nei. O le ola e whaababau le ola I tātou. Whamai wa polo a I le atua e whaamanuia I lana whanau. Pe a whai e loa whai le tasi. How do you know? Make the oneness of Christ. Le leita e ao. Tātou te ave le whaamua ma le viinga I le atua o le te tau I le viinga. We come humbly and we know we are nothing. I'm not longer a pastor when we come before the Lord. We are all children of God. It's too sad tātou I luma o le atua. Me me tātou loa whai le tas. Tātou la I le nei tae ao. Ma e manatu lea ua poto mai le whale o le LEM. Tātou te sii whaatasi le viinga ma le whaafitai I le atua. Yes. Ma mai watala mai le langi le mamalu o le atua. O mai le lalolangi le nei wa ya te oe ma ya te au le nei tae ao. Le anganga le nā wa te tonu ia tātou. Tātou te whamanu atu I le atua. Yes, Lord. We welcome your presence. We welcome your love. We welcome you in the midst of your people this morning. We're so grateful to hear and feel your presence upon your people. But my God, it's a precious anointing that fall upon God's people. It's a faithful, it's a faithful, offer for Taulanga. Fapena le whaunga o le tapu inga le tae nei sia to tātou kima. Ma tātou te lia le whaunga le tapu inga. Wa tātou o mai le le tae si le mi inga o le whamanu. I le o le mi inga e paspatia le le tae au. We thank you, Jesus. Glory. Ai la kona le ngango le atua le le tae au. O e te whaatani whatai mi whaiai. Tātou lotus. Glory, glory, glory. Lalu
ia tau tātou ni ka whaoleo i le tua lau i inga i le tai au. Watu lau pasi i le inga o whakatu. Yes! Langi lau pese o le miinga. Yes, o le loto whawhitai. Me te le ngangana le nei tai au. O lo whamanu lo loto i le tua. E le kona mai. Oh, mama sara makoto. Mama siria koto toa.
Yalawa ile na nambo le inga ile fala le LEM taya ole le feo ya isono le fala le sido gato limba ile o le inga e na every knee shall bow, every tongue confess that He is the Lord of Lords and the King of Kings. E for ya joy. Glory, 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 glory. Yes, yes, yes. Hallelujah. Namama Syria Bakosho Chosho. Mama Syria Makosho Mama Glory, glory. Yes, we worship you this morning. Glory, glory. We worship you. We worship you. Glory, 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 glory. Yes. Hallelujah. You are holy. You are holy. Glory, glory. Yes. Oh, su falo alo ile su ale leja. Yes, God. Oh, Mama Sana. Yes. Oh Lord, me pesele la. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jehovah. Glory, praise His name. Honor His name. Oh, my sins. Everyone honor. The Master is here this morning. Sing it. Sing hallelujah.
people of God sing hallelujah. Yes, there's the King of Kings and the Lord of Lords. Yes, fire, air, your joy. Let's do it, Father God. Glory, glory. Know how to worship God of Israel. Yes, Mama Masiria Makosoto. Amen. Who is your King?
O ai lo tātou tupu. O Yesu, o ia o le tupu e whamamau. Wa fōina ia te ia le swafa e sili swafa umalava. O lo nofo e le tūtau matau o le tamā. O le wa umai le manuia ia i tātou. Ua tau tupu mo si tau langa i tātou. Ona o le manuia o le tupu e tātou ia i le fonga i le nei tai au. Our King, this morning we give all the glory to you. The glory belongs to you. Awa nei ai mātou. Awa nei le tangata. It is for you. Yes. La se melele iwa e la ngona le le tai au. O le toi aso sale nei. O le toi aso le tausanga. Et ma moli le nganga o le whaafitai le tai au. Ana le se noa i ova ia tātou. We thank you. Mātou te whaafitai lo anga le le. Yes. Le ola ma le malos. O le whaafosia lo tātou malosi. Masara makosara. O mātou wanganga o le whaafitai. Mātou te whaafoi le inga ia te ai. Whaafitai a nganga pa ia o loo ia i mātou. Whaafitai te le tu ua lo no. Mātou iai e toi aso le nei tausanga. E whaafitai foi lava le tangata lava ia. E mana tua lau le lei. E mana tua lau walofa. O le wa whaafoisia le ola mai le tunga mau. Whaamalolo ina o mātou mai ato uma. I le nei tai ao. Au e langona le whaamanuia o le tua ia te oe. A watu lau pati whaafitai ia te ia. Mai basa fiana nei tai ao e patau mai tātou mabuena.
whapena na whamamau. Mai ana nafi o le soe o le whamamau. O lau inga e su mau ia te oe. Au o lau malofa e whamamau. Wai au mai ana soe fua ma le ola mau e ka le sia le nei tai au. Lau whamalo longa I lau au auna. Lo mātou mātua I le nei aso lo mātou wali. O lau e whapena na whaasoa mai lo wanga le lei. Au whainga luenga o poto mai le nei tai au. O lau nuu mai I ma o le nei lalorangi o poto le nei aso. Whai mai o se mea e matua le lei. Pe a mātou loloa no nofo le uso. E langona I mātou le whaunga. E langona I mātou le mana. Thank you, Jesus. A mata mea oe le nei tai au. Matu te talo le whaamalo longa I te tonu le whale le nei. O ai o mai si I le lima ia te oe whaatu tu e malolo right now in Jesus' name. O ai o fia maua le malosi. Le tino I le anganga ma le mawhau. O e mai mo mai soundingo le leitai au. Le whale mai o whele meo e mafuta mai ai. Whaamalolonga le nā, le atua I nā, in the name of Jesus. Amen. Amen. So pati mo Yesu le tai au. Tātou lala mai lalo, whaafitai. O Samoa, wa umo na tofi. E leo se satunu ue taliola. E malu le tala le lei, ma le whakerusiano. Ai ta ui, e lana nganuu, ma lana ranga I whanua. Whawhelo I atu le nei tai au, fio mai, matala mai au. Lea la mātou whawhelo I atu le nei tai au. Manuia le le aso I fuafuanga uma, o lo le swafa Yesu. Amen. So what's a more, what's a te iane? Po sa ta miti ea, po sa ta moe vale. Ai le ai, e moni. Ua whana e tai mālama o la ngona sa afi o le tangata. Ai wha manu, mapapa, o le matai sili le langi. Sawia! Le atua fofo. Lo mata I sau. O la upu I le amatanga, lele wafua, manu, whaifo mai langi manu wio le tangata. Le lalo langi ma mea o tumuai, o a ye o vaia. Le atua, u whaalia fo'i e le bāni monimo ngā luenga mamana o na aau. Le atua fofoa, le atua na whaia ita, ua so'ola upale uau la utiti
O ai a le tapisa. I lo walofa tu noa. Ua le tasi ai ua lasi. Sao. Le tua ua whamalo. Lau pulelea ua malieo. Malie malo. Olha lau. Ale manino ai macho. Awa lele wa fio ai le tuma mal. Le ona le aso. Sao. Lau pule le le atua. O Maria malo. Ai, a lele wo Sofia le sev. Wa inu malia le ai la sagala. Le senga mau le manafo le felele sal. Ai ale tangata lele wale bagara. Sao le tua wa malia. O malia massa va ai. O malia le faccio na tama o malia le papa ngala. Le atua lau a tai. No lo fa la vai. I tai o no foi mau malia. E mau fo le faccio male ele. Le atua lau pule le o to tele. O sapaia faccio ele. Sao. O malia malo. Le tua se wale o le lea. Lo walofa mataina wale toyai se langosila. Wa oli le liva le pale ali o ngalwengo I matou na e whaia ita. E mamalu oe. Ia tele lo vi inga. Sao le atua wha malo. Le atua matou te wha manu iai. Awa le penina o le langi, ma le lalo langi. E tu mau ia te oe le vi inga lo ua tua. Lau pule lea, wa malie malo. Leo no foilo al vata mo lassi o la inga salva lassi. O se malu foil sao tanga lo sa funne na mo iai faleata. Ma o tatou foil papa o pulu lau ie na ilala taua. Le foi wa ami le ua ma lo na I whangalele. E ui alai na le whea ngai papa I ila ma mata leanga. E peo le tala I ma mau ma lo.
Al whaftai le atua ua tātou lau lua fsirwha. I mga whtau soifua. Le aola vea i o leli. Whapea tuai. Susu maia. Talo maia au. Si mai al whala si ngā tāid pa ia o lau whenga ruenga. Ai mai se le a ingar Maaola i lau langi. Tatau al ava. Langa wa mai vai. Somalia ava i le alofa o le atua. Tai au manino. Tai au totoa i le alofa o le tapa au sili o le langi. O le ngangana fo i le tuspa ia. O le wha moe moe ua taunuu o le la au manongi leo al soifua. Al sa afi fo i le poto Solomona. Fai mai ua ia ave au i le fale waina le lei. O le fu o lona lofa. Ua i o lunga lea. Awa ua tulima. Ua tutula le aso salupe le nei ua ula. Ave la le mua ma le whaasa o ia te ia. Awana le se no o ia. E le tau i manu le wha polo polo le Maaola. Awaya fua mai a te ia. Toi fo i a te ia. Ia wha manu lo na suafa pa ia. A le tau anga tonu. O le tae o fesila whai. Le fio mai o lau a fionga i le apostolo ma lau masiofo. Le wha o le kalesia. I le soi fuatului. Ua sili na i lo le sina o le fulufulu mamoe. Afi fio mai. Tai e fia. Ma whawhia ngai e fia. I le soifua manuia ua sili na i lo le sina o tumutumu maungo sinai. Afi fio mai tupu mae. Mama tangalu e fio le kalesia. I ona foi falese ese. Lea ua mae o na matou fati to i vai mangalo. Lui mali e le tausala ma le au manga. Ama vai vale lupe ma le upenga le fau ma le tanoa. O a le awhai al ngaluenga. Hau mea tua oi tau. Tali le ipu a tau te le fui maonu. Le fionga i le whaao le kalesia. Hau mai a lupe au tino. Tau te le susunga le taitai o Samoa. So ula le faua malo. Tau te le susunga le taitai o Australia. Le fionga ia tavui. Fa se ma le siapo malo. Tau te le susunga le fai lau tusi au. Le susunga ia tau tai.
maualunga whaaloalo. Tu I whea me le e te tau ana whai. Me le tātou ngā ruenga I Amerika, alo maia. Taute, le susunga whawhenga ngai atoa tangata. Tonu wa mativa le fau ma le lau. Fasa vali sua le ava. Ya moli lau I whanga. Tali lau I pu. Lau a whia ngai la mati ofo. Yep, manatu o le ua mai ale anga tono le tai au, ma tātou ava mua fo I le tua. E pati ailo na lofa, wa le ua tau I manu le wha moe moe ale Maaola, au wale amatanga o le nei tau sanga, wha aftai.
pepe se via via wa mama lutelele nei fatu singa afio mai Yesu letu ekalesia haleluya osana osana haleluya el pitoruna haleluya osana osana haleluya el pitoruna haleluya osana osana haleluya el pitoruna. Iele suafo Yesu faafetai. Tatou wanga ilalo tatou autolavou. Ya mas pat sele mol tatou autolavou fatino atu matou fatalofa le taiao. La matou fatalofa matou alfale e moli atu le taiao. Pese ya leo tele. Australia. To sauta to pese. To tulai. Fai loa mai o tau le nei tae au. Fea le tau te balanga mai ai. Sydney, Melbourne, o Brisbane. Ia malfa alo. Se tama tato pese. Na to tulai ai a. Ai tato tele yo o mtu inatu. Sao dingo tato tamale nei. Yo! Ya Australia. Vai go to life up and rolling. Yeah, I'm so see you later. Yo. Yeah, Faftai Australia. Ela Samoa. Ya, tato uma balanga mai Samoa. Ya. Dei faccia singa. Ya, Faftai Samoa. Shout out to Best Big Apple. Big Apple, no, we go tama mai all the USA. Yeah, USA. Talofa, welcome this morning. Yeah, yes. Yeah. Hey, just remember, Tato, lala fast time. Tato umala, Tato tula. Abel Tato inga Tato fast time too. Simala ye no more tua. How in later, but from my Otoya my mama, Siva Malvela, Jayai, Oda, Maaola family, Fair my mama, yeah, Zino, they fast singer. Feel my Jesus, Hallelujah, it's just in my wa mama lutelele nei faccia singa afio mai Yesu aletu ekalesia haleluya osana osana el piso bese la pepe se via via. Love.
ala mai lalo whaafitai. La manoa ta aua le nei tu ina atu tātou sama. Ia, mo le nei tai au. Usuk pese le au whai pese. Ia, tu ina atu le tātou sama le nei tai au. Frustration gets so out of hand. Oh, but it's then I am reminded that I've never been forsaken. I've never had to stand one test alone. Oh, but then I look at all the victories. Spirit rises up in me. It's through the fire, my weakness is made strong. He never promised that the cost will not get heavy and that it will not be hard to climb. He never offered without finding. He said, will always come in time. Just remember where you're standing in the valley of decision. The adversary says give in, but just hold on. Our Lord will show up. He never promised that the cross will not get heavy and that hill will not be hard to climb. He never offered our victories without fighting. But he said, help will always come in time. Just remember where you're standing in the valley of decision. And the adversary says, give in, but just hold on. Our Lord will show up and He will take you through the fire again. But just hold on. Our Lord will show up and He will take you through the fire again. Yeleli, I've taken my later out. Mātou te moli mau. I loa whio ina mea nei. Mātou te moli mau. Me we whaia ino mātou wola. Le ngata mātou te talitonu, mātou te muli muli. Ai wa te tupu i o mātou wolanga. Me sili no mātou.
Tai ono ni ama no e poto la makalesia. Ia wala mātu wali. Tai e tala la upu ilo loto ilo ngutu. Father, I thank you for the revelation and the wisdom of your Spirit. We give you glory and honor and praise. Atu wala langa amene. Tai o wikesi. Mes pati fa manuia mole ngā luenga nei. Tai o le utalmou. Tai fo ila utou. Talo. Ya, fa filo ya tule. Ia le fa ngā luenga. Malol malanga manuia. Natupuna nao sui o nai o tātou kālesia I whafu. Ti loe fia o mai au tangata tere pāses. Me sili lea e. Anu lava le akta o le tātou sauninga. Maolo mau fo ia manoe. Mai moa mai ai. Talo vatu I. Wo mai masani. Sasi fo I wa fele nei tai au ma. Tātou tāpua I whatas. Ia le li ilau tau talo. Fai pē le au mātutua. Sina o le. Tātou kālesia. Ia le li. Malona ngā lue. Tai le me. Whaia e le atua I le Maaola. O le Ioane o lona mata upu e 5. O te talanoia te oe I le. A mata le veu pa sfuruanga I whai unga. I se whamamafa e whapea. Maaola o le morimau o Keriso. So fai upula nau te fia talanoa I lo fina ngalo. Fai upe tolu sfulu. Ia e o I le fas sfulu ma le fitu sfulu walu fai upe. Ai fai tau I lo fale. Ai te whafonga mai. Langa ua. Finangalo le alii e tātou te malama I le molimau I a te ia. So my topic for today, Maaola is the witness of Jesus, or the witness for Christ. Whamoe moel konferenisi e, ia o oina, ia tāpena ina, le kalesia e molimau Yesu. And that's the purpose of the church. Whamoe moe le nao le lotu. Ia molimau Yesu. Ala foi lana mana mia lo tātou mautinoa o I tātou o molimau o Keriso. Ona, ele ngata e te tau ona e sila fia Keriso. E te tau ona fai oe ma au mea a Keriso. A tau lau mea so. E te tau ona muli Keriso.
Ma ia tupu le moli mau ia te oe. Leanga e molia i le whaamasinonga le moli mau. O le winga o le tala. E le na o na tātou o mai e whai uma nei mea e whai le lotu. E molia i le whaamasinonga le moli mau. Ala lana utala noa atu whapea. Langa o leisi lea po o le mafua anga lea. E lei loa i le lotu wa savani ese lea tua ma le lotu. Langa e le sau noa mai lea tua i le lotu o le alu ese. E alu ese a. Not knowing God has gone. Alu ese a e le iloa le lotu alu ese le atua. O le fio mai o le atua e liu tino tangata. Ia iloa e le tangata. Ona e fua lau moli mau ilo iloa. Langa e le ngata ina te tau ona e sila fia. Ai e masani ai. Because you can know a person, but you're not really familiar with the person. E mawhai ona e loa le tangata. A ke le masangi ai. O le mafuanga wana nai a laina matua le moni le tali tonu o le tangata i le ali. Langa le manai ai o tala ia Yesu e sau noa i le melea. Fai mai a Yesu. Te le mana o i vi inga tangata. Ele o whapea lai leanga vi inga tangata. Alanga e pati le si le mori mawalesi. O lai whai atu le mori mawalesi au malingi loi mata o leisi. Ele i malingi ate ia, ena malingi o le lingi atu o le. O le mori mawalesi. Ava ila le vivi ia le kale sia. Mai Yesu, ke le manga o vi inga nga. O ia lafa fela. Mea mo ia. Vi inga mo ia. Ina wei rona e tupu ia ke oe. Le mele ke vi ia. E mana ia tu lo le siva. Ava ile aro le vi. E mana ia tu lo le launga. Ava ile aro le vi. E le anga. But is that real to you? Ia le ali. E tusi e matai o tau puiva. O le wailoa e Yesu.
O so o Ioane lai ana pongi. Wa sila fia Yesu o tai o le lotu o iu tai ala e fo ye. Pongi. Vai mai le vai ngale ana pongi. I tangata ia muri a Yesu. Ele ana pongi. O mai loa fai a Yesu. Yesu a matou lea ngā ne ana pongi. Alal me le ana pongi a Yesu. Whangalo Yesu le. Le fuai tau lea. Aua le whonoa. Le matua ofu. I le fasi ie. Fou. Nangon mena le masa saya i lelo. Eleni tangata oni au mea Yesu. Eleni tangata eilo Yesu. Eleni tangata e muli a Yesu. O le sila a Yesu le tangata ana pongi anga kene iloia. E su ilon me fo masai. Ua aya nei lona o futu ai wa masai. Mana olo e mai se mea fo e fono ai. Ai vai mai Yesu e masai kele ai. Aua. Ele muli lona lotu ya Yesu. Ele fia lona lotu ya Yesu. E mana oi se mea fo e kau su ia il me kuai. Awa foi e fia moli mau. Alanga ile malam lama ile la e fia moli mau. Ava e lo leo me fa pi. Wala to wi lo me fo. Al fala vela vele fo pi ai. E siale me fo la mana o fa pi mai. E siale me la wear every day. Never nothing of in the mass say I. Never nothing of in the mass say marriage. Never nothing of in the mass say look. And people don't want to come to church. And so ngalo. Fai so nga fong kakalo. Le lava pes. They want to have something new. But the clothes they wear, it's o tangata ia o ifo ia Yesu. O tangata i loa le atua. E la tau te le i loa le atua. Le usau. Maaola. The last lau moni mang. Lua fesful fitun fai le Maaola le kio al Maaola. Leu te fatali pe aulian sa futa sang.
But this is God's help for you. Ka tau sanga o lau lotu. Ana o fai tau tusia. Foundauli. Lotu Pentecoso. Sion Mesele. Fai mai a tele ala taimi o le lotu o le losu tau sanga. E o otu iai. E fai toa. E fai toa i le lotu le losu tau sanga. E fia lo lotu. E le iloa. Le atua lau sa fani esi. I don't know whether you like it or not. Maaola, na mata mai le lotu i lo fale. Kiri i manga oe kire se lo. Matu ya Mikaele mpoa mo malatu fu ila mata. Kamai lo lotu. Walava lea. Tele i loa elu sa mo peno ufai atu. Toi titi alua tau sanga o ndofo lo matua na malao elu tatu ngalu enga sa mo. Ale futu no funo fotu fa unde. Vili mai lo malo matua fa mai sale. Te meleanga se fa o tangata matua tamai. Fatu ea. Ole man matua man na o mali lotu ala te no fono foina. Lela matua watu. But okay, sumai. Na le lotu samo. Ele va pe te musue avele lotu. Au kele manga ngi loko e makunge ya kapungi ya fea. I don't want my ministry to go dry. Falong so all that lotu la tala, I can easily close that door. Ele vai ka kapungi ministry ya kuki. Malupe. Hai sia. E sili aku lo kango kapungi, lo kapungi le aku. Conference, leo se vanga. Conference, it's not a picnic. Leo skafonga. The time is running out. Mele wa fai ai tau sanga umala conference. Askai. Fai mai le tala Yesu. Ola su e su e tusi. Fai upetos fulma leiva. Tau belima fai upetos fulma. Fai mai wala tau su e tusi. Malola tau manatu. E mau ai le ola e fava mau. Fai mai o tusi fai la tau te fai taua. O tusi e moli mau. Those books are scriptures. Well, if you fear, I'm telling you, you can read it, you can study it, but Jesus is not there. Isaiah, let's how more sound my eyes who was so to see, my fight down to see. Malolato manatu e mawaile ola fa awale o mai ya te au e mawaile ola. Maaola mori mau ngai ya ke ole ola. Anga ole ola le. Ese le ola manga vangava. Ese le ola le fa mai Yesu.
Melana. O taua yo metinga. E kei loai e se leo la kinga. E se leo la whamau. O le whasin, o le alalau kusi ngai whaikau. O le alalau kusi la ngai sue. A o whai Yesu. A o tea. I leo se mori mau kusi. O le mori mau ia Yesu. The kusi, it's good to read. The scripture, it's good to study. But the witness is not for the scripture. The witness is for Jesus. Because Jesus is the word. Are you all right? Ni te wa fa pe o ile ko fa ko wala kus. Hallelujah. Fai mai lo Paulo. Tinga. Hoi. Ko fia ofu le a ta ole ofu ole ola. Langa ole o te ofu ole tino pati. An mana ia ia le nga o tino tilna. E te anu Yesu po fenme ma wele ofu ole ola. Ele ngata ia e sila fia Yesu. Ia e matang ia Yesu. Te wafa ia ko anu Yesu. Na fa pele. Le ai ia se Yesu i. O fefe i ol mele vai maulalo le langi lotu. I'm scared of that. Hafu ele pole lotu. Tu sa pepa uol pese. O le lotu ele pole ia. A uma pese lea, luangele pese, luangele pese. E vol temi talo e vo isi lotu tilo ai, papea. O ma fau le lotu o le me fai le atua, ia makua selective lama le mea. I lo le uso le pese e fai mai. E si hele maku lua. Tu mai ai le lotu le au fai pese. Atangia e le lalo langi. E mai se atamala e no fo mai tua le le yaku lako pese. Mai mai he? Anga o pese iye. Hallelujah. O le manai ia o le fai o tātou mori maua Yesu. A o le mori mauinga Yesu, you have to know the quality of what you can do for God. Fiu fai tau kusi, ele mau le ola. Fiu e sua le kusi, ele mau le ola. A ola manga mai. Asa ulole ma meo negatives vanga le fa matala i tala le. Men na vate. Pai ule manga o se fai fe au kulunga i fa me o tele atoa. Fa ele ai le kalesia lo le atoa. The church is focused on the perfections of God.
not your unperfect. Ia o mai lo foi le o fai pese ia. Ia uso kur me carpelo. Fai atu le tema nga o me carpelo. La sa sila pe ai vai mai nei. Ia ngoka uma me. A pe soli. Sa o me ave le atu. Mena na a fai nei tau vanga. Sole, e teme kule kuala tio mela ave tawanga. E a fai ngene lotu. Oka, he. E male atua. E 2 minute fai lau. E a fai farsi silanga makala o kupe. E kula o kua fai. O le wha moe o le lotu. Ia mori mau ke risa. O le wha moe o ngā luenga wha evangalia. Ia mori mau ke riso. O le wha moe o le aitema. Ia mori mau ke riso. So se mea e whai le lotu. Be a witness for Christ. Fai mori mau. E le whai alo me mori mau. O le ale tō anga e ta talo mana po. E ia o ofu e tuai. A lai fono i le mea fo. Lona winga, e so ona savali lo. Masai. Wa fefele lotu. I so na ngā ioi. So ona ngā ioi. Nei masai. Le ngai masai loa. Fai mai ai loa paulo i le lua le. Tim kornitom ta upa lima. Wai loa a ua tele noa. Tua le lotu tele loa. Tupuane le mei le lotu o le whaanu maila. Tupuane le mei le lotu o le tau valea. A mai sole, nao mai ni e whai mamoli maua Yesu. I want to open the conference. Be a witness. E le se tatou tusi e whaitau. Or sa oia. E le se scriptures e whaitau. But the one you are looking for, it's not in the book. You have to know how to abide in Jesus. Hallelujah. Lea lai, na muli ai foi so o Yesu ia, muli. O atu lo fa malo lo le mai. O fiu fa malo lo le mai ele anu le mai. Ele sola satan. Sa lo tangata. Yesu va mole o fiu o so o. Ela toi isso tudo. Au, tudo. Oh, mai rola o fai mai. We are following you. But what's wrong with us? Lema uta muli atu ate. Oi, lema umatu lema fai ai. Not only knowing Christ, following Christ.
not only following Christ. Ele nga o kako muri. E lo le ia ele atua fa lango ia. Fai mai la so la le mena matu le ma fai ai on tu li le temo ni fa malo lo le mai le fa tua. E muri. E se le me fa lango ia. Hallelujah. O polo polemil nga le tupu le kongo lotu mo ke ala ke siang. E muri a Yesu. E fa lango i melalang. Atala no mai ne ya Yesu pe ai lo fa lango ia. A le bele i lo ai te lo fa lango. O lo wino kuri sakangi. Yo le uang ele me wa malo satan. O ele me malo sakangi. Kinga ngale sakangi ngale aver malo. Ela não foi atula ngai. Mana e tala Yesu. Wa mai o telemo lia o tau tula fando. O kele molia o tau i le tua. E molia o kau e mose. Langa o mose nga kusi au. I le kusi. Langa ngai lo e mose. Nga ba ai mose ia tau. Nga ngofole whako asau nge ia nga fi Yesu. E ngai lo e mose. Te loa tala le tangata la ia ke ia. Le atua. Hallelujah. E te le au taua mai a te ua ia te oe le atua. O te loa i whaingo au tala. Se o ka maiki ngei se. E whamero kama. So la ki ngā lea. Nga ke leino, o langa kalala ngai mo moli mos. O whenga e whalango iai. Na ua te ia ua peise mea. Whate ia le mea ua tupu ilo ai. Vidi mai le fai fe au tau mai fa fitau. E as fa fitau ni fa tu po na po. Anga ke le ro kai min ku po. Ele masani lolo tu ai fa lango ya Yesu. You will see accidentally happen things in your life. Okay. Tano fa yatu. Laisa me ka o se excellence ilo la ke tsiang. Pau ke le ilo me. Lela wa fia moli mau. I fail lad. Falangola. Angale na fa alongo ko o velo le tua. La menga le fa penga yang ngafi kala ko ngafi ba e fa masani ai. Be a witness. Te fai seisi. Fai ai o moli mau. Ia i loa mai a ele tua ke moli mau ia. O le lotu pe maloa. A umanga maloa le farsa, maloa le kio, maloa. Matua, be a witness for Jesus. Ngai vai le ele fa fo sei. Le va mai.
Ke ia ngi ka mai, ke ia ngi ka mai, ke ia ke. Ile na ona fai mai o Yesu tatu te o ta la ia laulangi. No, ile nga paunga. Witness, it's what is happening in your everyday life. Menga lang fai melta Paulo, confess with your mouth. Famai tele ka wa ai lalangi au mai Yesu, e kele ka walu na lo. E vanga Yesu. E lo mai lo ele tu ke fia fa lango lango ya tia. God puts the word in your mouth. Hallelujah. Na te lo ele lo tu le tu. Ah. Ile fa ya inga se me. A pepese le lotu le atua e pio a ngelu le pepese o le lotu le atua. Ele fai no molima. Na nga o mea pa ulua, nga o mea mamangoa, nga o mea pepeloa, nga o mea whaatanga whaia. E sau rol whaasisilanga. E lima salau man malo. E vai lea onga o le pesi. Whapea sole. Anga le tau tua e lima fel man malo ele. Church, you have to know how to see in the eyes of the Spirit for you to know all these stupid things that's happening in the church. If you kau suel au fai pese po feo ia. Whango ia kulea. Anga u fai feo, inga, kapungi. Ia sau ole quality ole mea. E leo se fia sili. But witness Jesus. Are we going to witness Jesus all these kinds of things we do? Se ilonga au mai se tau. Se ilonga au mai se price. So ava ai atu. O le aingo ngofo kanga ma good qualities. Te va ai atu I teine I loa tena lo loto malu. Te va ai atu I tama toi a I tama. Ina ua fai atu e pepe sei tai au kilani o I lungone. Ai va ai le kolengi. Ave le exercise. Faklame le kolengi mai. Anga mako e pepe sei o. E a pepe sei le loko. E mai momoe I. Whapea. Ai longa I lo ele lo tue mo lia e mo sele lako umorima. Nang ole fai le tala Yesu. Le fai le vaenga lea. Ale mo se waleva. Fai mai leo le tala Yesu. O Mose. Pake I lo au. Nanti tu si au I lalo. Lana moli maula na. Lea lau tatou whawhasaga I mai Yesu. A Mose le I whasanga ia Yesu le tino. Na wa tangata e malo ai wa ai tangata. Amen. Fai a koi fo. Hallelujah. Langai e fai loa o e mamoli maua ke riso. O low value.
po lo tau. Le whaalongo mai ai tangata ia te oe. It's a quality of your witness. People want to listen. Ya leri, wale pole tangata pule la ale atu. Me voi le mana ai, tele o te o la uma. Kele o mori mau. O mea lau te ilo le tupu o wola. Lau ke iloa. Whapele o tisi ai wapi. Sora fia sili o ko inga le manga mea. Le hai, I witness Christ in me. What he's doing in my life, I testify. Hallelujah. O te mori mau inga le te lelei o Yesu le mawa. Mama. E le whakaua in kupe. O lau te talo lea, o te nofo i luma o lea tua. Langa lau kala lea te oe. The night before I had the wedding. O le pō, ai malamar kai au whai baipo. Ma ngofo i luma o lea tua. Mau whai atu i lea kua. O lorupe. O ke mga o hai. But what about her family? Te lei lope hinka haka wha le ko ngunga. Te lei lope hinka ngata o ke le fia iai. Na whaia i ala ukala. E a le a inga o mam. O te le fia koa iai. But I witness Christ can do it for me. Mea ngau, ke le alua whaisaka lau. Awa awa iau whaikuni, o le leanga i o le ila le, oi, kua nganga rupu. Pa meka, a whenga pupula i o maka ke wea kuai. And I tell my kids, pe leanga go uncle, that's your uncle. We have no choice. You have to love them. Oye whaia, au Yesua. Ai sea, o kingo ki ngā lea. If you don't know how to fix the kingo ki ngā, you'll never witness Christ in your life. Oi maua mai oe si tianga au pa ia. O la ke mui alo ko lua. Na ke mui ma ku alo ko lua. La ke mui al fa nga wala nga lo fa lua. Ai tele i loa le fai mai paulo. Of ki nganga. La wa sa wia le to le si of. Are ofulga. O soifua ke riso. Nanga o soifua ke riso. E te ofuinga. Te whaalonga kuriki ngahe. Whapea kaka i ke le langonga. Alai te langona. Alai te ola i man malo. O le ofu lea. Ngai alu lea. Te le halu ka la i ti ngā. I no ke mai so. Kele alu ka la i ki ngā. Ai te alu ka la i le mele whaia e le ofufou lea. I le ki ngā lea. Te whaasanga ia Yesu. Hallelujah. Pese.
Ma me tala Yesu, o te le mana o I vi inga mai tangata. O te mana o I vi inga tangata moli mau. La tau te ilole mea la whai e le atua. Ia la tau. A wafo I a e moli mau le mea whai e le atua ia te oi. Ke ia wafia fia I malesi. Lea la e fia fia. Lea la ua vivi. Ma Yesu. Fai mai lo leo le tala Yesu. O Ioane le papatiso. E pei o le la mepa langa moli mau. E fa marka la Yesu. Just for a little time. A o Ioane. Nga sau Ioane e moli mau. E le aia se si e tu atu o Ioane. Pero feka uma le se moli mau e kusa o le moli mau o Ioane. E nga o nga fai mai au Yesu. A o le titi I le malo le akua. E tidi aku lalanga moli mau. Ai sea. No vai atu. Nga ngai loa Yesu. Ele I muri a Yesu. Nga vave nga okti ele I. Nga laina tuli mai o na soo ya Yesu mai. Fai aku iai. Po ia la. Pe maku whakarisesi. Hi wan tipi le ulo Ioane. Ele I va ai se va venga ua fai a Yesu. A ole moli mau. Ma kua la me pa hal moli mau. E mumul moli mau. Nga muli ai tangata moli mau. Ele I fai mai Yesu o Ioane mau na so. Le ai ngau Ioane ya. Ale utango Yesu. Si I lunga oi. Ma fai mai. Si dia kura moli mau. A oi oi. Mua le ilo kerisa. Au arfisiri na oi Yesu ia te oi. Uai papa ulau moli mau. Pai le ilo Yesu ia te oi. Mamai, o Yesu fen ma kou fale. O Yesu fa kauan ka vale. Oi, a o ula ia u fa ali ia u kango ka lepele. A ui kai fa finga ma kamai ti kukuri. And o lo Yesu, oka manui o Yesu. But the question is, what about you? You have to know who He is in your life. Yes, in the fear Yesu. Yake oe haya. Aua. Ili tau fasau no atu fai fe au te tatalo. Ili tau sau no atu fai fe au bebe. Ili tau sau no atu fai fe au fa maulalo. E te whatai, nana mana te anga poni. Me yoro ke anga pongi o mau soon mero le hika whaadi so. Whea kusale. Pai mau ngā anga pongi. Te loe le ma mau ia sumo. He's not far. O ringa o ka langa pongi ka rua sua po feo ke mawai. No, he's not far. He's right in your mouth.
O le lata leo Yesu ia tātou. E pei o le upu i o tātou ngutu. Lala, sila ngā le upu. E whaanganga lau whaiva le. E whai aso uma. Me ngā lea, ua fia mori mau. Ai tauro ni me e mapewa lau. Ngō whoro. Ai se mori mau ia le vai ata. Mai ia, sa oa. Ngā mau aloa au. Papea, se li ki o se a whai makau mangumi ka koroko te. Ele tau whai atu e whai fonta talo. Ele kau whai aku e whai ferosipi. Ele kau whai aku e whai lea. When you know who he is. Ai se ole loku. Pau ala le pule la loku. O ai, ngā whai se awa. Whaftai lea tuan ngā lunga whatala i le Maaola. Wata tala atu lea manoi so sisi. Whaasoal tama, whaasoal tina, whaasoal matai, whaasoal tau lea lea, whaasoal tamaiti, whaasoal au talamou. Everybody witness. E isi si e fia whaasoal. Ma ia. Si mea si a fwoi, peise mea whakoa maua ile. Ua fia te le lotua le atua. Ua fia maua lunga le lotua le atua. But it depends on how we witness. I didn't pray for Alikio. Ai lei se mea ngā ke wawāoa. Pea leilau mori mau. I le mea ngai ake oe ai. Before, ele I maua lo ua wanoa te launga I pule laa. Before, ele I maua lo ua wanoa e ke sau e tongu lunga le tato Maaola. O le fia whaalongolongo mai si au toa lua ai. E lua mori mau wangale. Ya Yesu. Fia whaalongolongo mai o kamai si au whanau. E lua mori mau ya Yesu. Fia whaalongolongo mai a sau friend o I ora whainga luenga. E lua mori mau ya Yesu. Te watu o le si itia. Whapea oe ai o Yesu ngā kisi ia. Ai le ai o ngā si o Yesu. Once you witness Jesus. Whai mai le. Kuki valea la lea la ua pei ole. The more I witness, the more Christ set up myself on his pulpit. Ke ia le wailoa le. Si mea whai pepe. E te whiua tanu o I lalo. Sumai alau sunga. Leulo lau. Ai le manga ia le whaia korko ai. So mai alau sunga whai te au I toi luma. Mani, o le minga thau wai. Whape whai mai ai lumangi o kakara. Hallelujah. Ia le ali.
Te lo moli mau a le atua. E tango atu le tina taulanga husband o le ali. Te vaai o iai a manongi nei lau moli mau. Koe ar kūnunga ki ngā. Yes! Ele mangongi lo lau moli mau. Ke rua fusu ai lumo kamaiki. Hallelujah. E tere tau whai atu. O Yesu anga whai ale belea. O Yesu anga whai ale belea. You show yourself that Christ has done something new. Whai mai. Sui an mako kama. Pakua sui an mako matu. Al mako fa fe au foi. O lewa ngai mau ka fa am kwa sui an. Sui. O mori mau. Na vai le fia fa longo longo tangata. Idi kau kangi ka ko por kalame e o mai. You will be amazed what God is doing. E ke ofo ile me faia ele atu. Favel talan. Sungar ve ule milpo. Ngang ke ia les fa fie kan kwa sadwa e lunga lang Facebook. E ve ko lok. Lok wal Maaola. Ile ka ua ko era ku e nga lok. Maka ya le. Maka ya. Mau lo mo telefon il vai au. Si fa pa o le sko lo ku ye. Pa lingal mo. Fa pe e kasi te lo. O ka fau sanga le meo le lo. A pe pelo mo di mau. A manuia o mori mau. Langa a se sel mori mau. Fasala. A manuia foi lá mori mau. Si. A fai ele se profeta e pe yo ane. A yoange sa we mori mau. Ai fasili ele tua tangata o lona malo ai sia. E mawhaionga e sila fia le malo ai tele o iai. Te lotu. Ai matalama. E si o teina, pili mai. Haru lua matala, o whanonga tunga. Pea fia le langi. Mui. E kero le langi. O e saungi le langi. Pai mai ia ave mako i Bible study aso ia. Fak e ma fai anga e Bible study ai loa ia umele fai mai lunga Facebook ke le alu le langi. Fakule ia ngaka i le aso le ngei. Wa anga e laka mai. Ia wa lave le mei lungu. O le nau ia e alu i le langi. Ai loa ia nga mea ia fai, even the Facebook. Ai loa ia i ngata e lengi mori mau a Yesu. Ai sea, nanga e whaasala lau mori mau pe ale moi. Mai olo uloku so o ia. Olo ulotu so o ia. O la lau mori mau e winga i le atua, na ia te oi. Whamai ia e whapeo au sa whai au. No. Not only knowing Jesus, but be a follower of Jesus and be a disciple of Jesus and witness who he is in your life.
Nā vai lea. E kango lea tua tata I mai tangata. E whaalongo longo I lau mori mau. Pea e iloa mo ia e oe a oe. Ma le mori mau lea e whaia I Yesu. Eli emele la kiki. Ai le whaatele ina le Maaola I tala. Mani upu. No. E le whaatupua le Maaola ni porkalame. Don't use the right tool on the wrong way. Awal whaongal me whaingal wenga saol me se. Nei te uwhasalan mo li mau al Maaola. Pe a whai e tau ta talai ai le mo I ala. E mahangai ala ko upu e whai ai. Ai ale mo I ake oe. Hai se. E ke I nato le walifo mate. Ma whai aku I ake oe. Koki. Hei longa upsia Yesu. Nga o boni mau ia Yesu ele whanau whalpavi. A oe. Wa uma whai uma Yesu mea uma alu Yesu le langi a mailo na nganga pa ia. Whelau moni mau. O le moni mau. Ele ngata le whaifeau. Al whatufu le whaifeau. Al whangau fu le whaifeau. Al whasenga fu tai tai le whaifeau. A whanau le kalesia. Ma le lotu atoa. E te tūla I toa tasia. Ke nua whawhesanga ima. Ama Yesu, ke le mōlia. Mōlia koe mata. Te loa lau te whaitau. Se peia. No, like, I have the eyes of the Spirit. I can see the Spirit of God. I can see the Spirit of Jesus just before me. And he says, son, tell the church. Be a witness. Be a witness. And the maintenance of your calling depends on how you witness. A vai vai mo li mau, na o kangaka vai vai o mai le lo. A ma losi mo li mau, o ka e loto te tele tangata. Aja, greater is he that is in us. Awa tau te wha Yesu e ona lotu. Ngore le whai o ka komona. Ine u whape manau Yesu tau te o tala ia. Ia whai ka kompolonga Yesu e. No. Le iala ka kua kala Yesu e kau te iloa te leo Yesu. Ma tau kia o Yesu. Ma ka kua whape sole whaapea. Because the night I saw the miracle, the healing, in my brother's home. O lako ka oko ko mo fa. O ha una kali or fe au. O fa ngau ka fa ka fol pulela. Ah le fa ko a o ilo o. Can you help me to know you more? Ele kele a mi o leanga. Kele u la vale. O ke kamalelei. E lo fa lo tinga ia ke au. But o ke le masang ia ke o. Tau tala le fai atu pe amale. O ja lima sfuka usang karua. From that day, fa popole mea.
Whapopole mea. Whapopole mea. Ili whapea ngā uloa lo Yesu, a mai mā mea. Whapea. La hala ngā uoki. A ole manguia lea. O te leo whai aku ngi mea o te maua. But my relationship with Jesus, it grows. Whapesori. Po whea le mea ngā kuoingi mea i aso o malo vale. Ia le ali. Me lea uwai ati tangata ulava vale malo vale. Te ata iai. Malo oko. Pau aku kere iloa. Awai iloa lo el tangata malo vale. Yesu. Avar sui. E ke fiu e vavao. E ke fiu e sasa. Se iloa ngā ke iloa le lei ai Yesu. O te alofa tuai nei tangata ele o whao laina. Ma tangata ele fia lolotu. I love them because God loves the world. Because lai pongi sa me ia tupu le lalolangi. Whalongo tu halo luar ta avale nai tatou tamai nai tamita mo tu pa mu feoti. How come they face those things? I love them. I wish I witnessed them about Jesus. In me, not only Jesus I know, but Jesus in me. Apopole, afefe. Awa usavali le wala le, matua le loa luma le loa ko. Fapea amatolo fala utala ana o loa wala val loko fai kai makofal. Solo fai mai Yesu ya ko koki ke lo fa lo fa koki. No, I don't even know. Afa sangal fa fitauli avili matangata ta can I have a time with us? Sa ua folo mal fa fikauli. Fa pea ka ko ke loa. O lai fa sanga mai ake hau. A ulo ke fa sanga ile oi. Jesus speak to me. Kere ilo por har kali sa ka kali. Wo wofo ile poto le atu. O te leilo, tau haru tangata lea ta ulis tangata. Tau haru ka ulis tangaka. But o lea o ngai o le whaafita uli te whaasanga iai. E iai lea so e whai iai oe me whaamangui anga. E se tangata mo i e sang whaafika uli pei oe. A iai loa mai e le tangata lea. I don't want to correct that person. So, my calling is not to correct anybody. My calling is to save. Mengo kere okay. Because I'm not here to correct anybody. That's why I witness the goodness of God. Papeo le se ko sa le ku. Ei ai. E yel to sa a o ngai ka le ku le ya se tinga ki. A usau foi ko fa makali ku mali to le ku. Toli a.
But God so loved the world, He gave His only begotten Son. Na vea ika. Te lo tangata molima, kakala vea. Po le ale vevela I feo le maka upo le perfecta. E uangi ha. Ka ule alofa le atua. Fai mai le atua, fai mai o fai akuai lea. Wa umanga. Nga lau ia isala elu le mele, nga lau te fai. I end up. Mga ole atua alofa nungu. What about the church? The witness of Christ saves the church. Yama. Ele fai atu e mori maunga, ia whaingi whainga launga, ma whaingi whainga fellowshipping, whaingi whainga share, ma whaingi whainga loloto atu le mea. Ku ulo waa I le loloto. O le loloto, wa matana e wha makala le atua le ake oe. Aisea, ne te ina ona e whai tau tusi, ma e su e tusi, ma lo mga koe maua I ngā. Mai lo Yesu, awala tau leo mai ia te au. O au e maua haile, ola. O le ola na te lawe ai oe. I le ti ngā o le ola, le te soifua I nei. Peke wha ola I ngā, ki ngā kingo ngā ki whaasanga ia. You are wearing painful body. Ngā ki o fuar kingo, ki ngā. So mai sewa lewa o wha ola inga, o so mai le mai, o so mai le ki ngā. So I'm sorry, read the Bible. Whai mai Paulo, le la wha oi. Thank God. Ko umanga nga whaia le whale, ele I whaia e lima. Mō tātou. Amele tūlou au lo fatfata. Tūlou au lo fatfata. Mai whai atu I le atua. Yesu Keriso. Whaafitai lau upu moa. O te fia I loa o e atini. Aua o loo o la ina leo langa tinga. O loo o ofuina le tino oi. Ai whaafitai Yesu. Iau folanga moa. Ina ia o ofuina le tino mano malo. Po o lea la le sabalinga o te sabalia. Ua o talitonu o hau o le mori mau. I mea ua e whaia I lo o langa. O te alu e mori mau atu. Ina ia whaia fo I istangata. Ma mori mau mo oe. Awai iai le ngā taanga. E whaamasino ina la o mori mau. Whawhita Yesu. O lo poto leo te mori mau. O lo whaali mai leo te mori mau. O lo manu mā lo leo te mori mau. O te alu atu I o luma. I le loto whawhetai. O a ulava. O le mori maua Keriso. Let us stand. Tato July Fatis. Lead me, Lord, I will follow.
loto te whit talo mo tangata. Ua mana o ai mo I le mori maula ia te ia. Ko whea le te alala I te tonu o le whale le nei, whether you stand at the back there, if you have and God gives you the desire to be a witness for Christ, ma e whapea I fo lela usa mali lumai o. Ala si na fia le tuala move lela fatai on me. Then you come. I'll pray specific for you. O te talo va bito mo e pa su mai mo. Man, and you think it's hard to solve a problem. It's a blessing for those who witness Jesus. Telo fa ya tu tangata I lunga le Maaola or something. Or le tio or le. Telo no atu ya te oi. Le manui ole. Moni mau. Akeris. Aman mole, tu va venga in for tour. Can you come around please and touch them and alela talo mola. Tau wana pa I le suma va venga. Ma carabasso te de mano. Suma I lumane nisi venga lo. Talo mola to I lumai pa. Suma I lumai nei mama. Kami tabu. Good. As you touch them, pastors, as you touch them, release that blessings upon them. Release. Tala tulfa manuianga nai lo loto, lai a te oe. Thank you, Holy Spirit.
au whae ia. Au leo whainga ruenga I lātou umo I nei. Whaini whaaloa loa mai lo au mai whamanuia mai ia lātou. Can you stretch up your hand and pray for them? Pray to bless them. Father, we thank you for your spirit. We thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your wisdom and the word of revelation. Zailau pa'i whapitoa. Tamai whawhitai te whamanuia I lātou uma. O I le wala au rei tai au. I le manuia lātou te loa. Oi. Lātou te lata lata ia te oi. Awai te lata lata ia te I lātou. Lātou te manuia. I le whai o I lātou mamoli mau mo oe Yesu. O ani amatanga na whaale tonu. Yesu Keriso I lau whaamaianga I le unga. Awhtai lo matua. Tana ti ai le whatau wa al tangata. Ai te sitia o le tangata o lo malo. Mea lava le mea whaunga ai. E te whaamanuia I lona whaunga ai. E whaunga o le mea whainga luenga I lo a. A o ia o le mauri mau mo oe Yesu. E te nā tia lau mōri mau. E te pui pui lau mōri mau. E te whaapoto lau mōri mau. E te tuu I lau mōri mau. Le whaalinga o lau upu. Ina ia ola lau mōri mau. Tusa malou matau tia. E whaai loa lou te le. E whaai loa lou paia. E whaai loa lou mamalu. Noi loa lau mōri mau. Le angana e a fio mai se ala maualalo. O au mōri mau e whaai loa atu. Te ai oe o le atua. Oe na whaia le lalo lau. Na e whaia mea uma. Na e le amatanga. Thank you, Lord, for your blessings upon me. And be witness of you, Lord Jesus. And I don't feel fear. La don't tele, but I tinga. I la don't tell I the manuia or the tele, but I don't feel my alofa. Le, ma don't tell more about we know is soon. There. Kati la tau, kaya la tau lore maua lunga o me whai le langi. Kaya le petese ma biviki a ngenu. Whapea nā le loto mātou te maua e mōli maua ai. O ane I whaatau waa se mea e whai ai le loto. Nā ngai whaamasino ina le mōli mau. Father, we thank you for the privilege, the opportunity we have to be a witness for you, Lord Jesus. Let's worship Jesus. Yes. So
mau ia mātou nunga lo manuia. Tu mau ia mātou nunga lo alofa tu noa. Tu mau ia mātou lunga le manuia o lo nganga pai. Tu inatu lau e kalesia e o mau manu. Tātou malau a fia. Manuia por kalame umo le tāpenaina o le Congregational ni tausa. Ua mai masani. Mātou te ai, mātou feini whaatasi le nei as. O I mātou lava o utangata. Le ngangor whawhitai ala ia te oelo mātou wali pele totas. O Yesu Kirisi. Whaiane leo sau whawhitai. Masau amene. Amanuia lau tuaoi.